e mana toe o leo ano fo manino fo i pe ona yai ia le tala vole sa mali ul fal mai le mo ngai le so le po le stora e ona wa yai ni si fa matalanga e pe e fa se nai le fai tau mo malo tata o tunu ya le i fa tu so talanga ya mo le vo le nganga fa ma fa na e tina e me che ai ngole li tala vo pe ona maliu le astona ora val mele sa fia fa mautu ia ora taimi nei i fa mauina lava se case of Covid19 i tono le tunu le o ia se si o masalomia le o ia se si foi vanga nai le o toi fai uma ia sa i di linga ia mo le le na maliu e rusful fit tausanga i po le stonai o le vainga le iai e le o iai lava se mea masalomia i le Covid-19 iai o le history sa repatriate mai le aso sfulfitu o le aso tolu tasi le sa toi release ai tua ia le fatoa maliu le po le stonai intene o le talaanga o tu atu ia le lava ni iaunga ia po ni vainga foi ai ono masalomia o ia se mai so stoinga mai lava o le talavou o stangata malos e le o tonu la o le masal salonga le vai ia fa fo mai va pe to inga mali re te le o fatu ia le fai no fa maunia tu se longa uma ia sa i di ringa pe na tau to ni lo na tino maliu i tono fale mai fa tali e fai ngole autopsy ia po so post mortem o le o tato va iai a fua i tua le o ia inga iai e le io mai Samoa ne e fai le test ia ma fai langa sia ki fa fo mai na saure nei tonta uma ia mai o mai ma li poti e lua o li poti e fa mani e negative le test ia ma li poti e fal mai al fo mai e le ni a unga MOH e le fo ini fa i longa ya tang yai e mo se mai ta inga pe fiva po Tali po sera ia vai aso ato fo ila e dua le sa ye to ai putas ia sa sesi ai fo le tanga renga e vai to ti so vai e le ye lava se pe na dia e idea dua vai aso ia na fatino fo le la ko test ile aso muli ia ana le mo atu lava i le fai unga negative fo ia ele ma fai ona tala lo yo tu ia inga ia le vai ngala na le ia nei sa tong fai fo ko running test within 24 hours of death ia lo ia fai results lo ia ma to e dio fa ma ni lava se covid ia ko fai se me fa pe se ke mi maliu ia la ki fai se chance e validate the test but na fai ya ma ka u ese kai mi umi e lo ai pe fa pe ese kai mi virus o ko pe ai le uma ma o le stage on king o mali se kulanga family or there's no more life in any cells of his body o le turanga la na ai pe o na ia me o le tali manino ale e fai lo fo isi ainga wa pole lava si ainga e ngata i tono si lato fo ia fioanga o na pe o tilofia fo ilea ia o pe wa va ai la mata fo to tele o tua oi ia e me se fo ia o mana to pe ba pe o fa pe da che i no si ai de o ia se tu la ngai mo i o maua ia le o madiu i le fa mai pe ona vese ne le lang ia masalo o se tala le fa mani no i le mata u pe ona vese ta to no ia so ia to na e mai le so sa ina o tele ia tanga to fa alfo i dunga social media
Ya, sa fa te ia ma tau na o mai le taimi. E ma ama te no se soenga. O taimi le ne o le taria le fai ngol tatou post mote. Ya, o le taimi fo i loa ai. Ya na fa mausa di e fo i leo. O nisi mele o i loa le nei taimi. So we just wanted to confirm what type of tests that the gentleman had. Were they the PCR kind, the cartridges? Do you know what they were? All tests are PCR based, even cartridges. All of those are in the principles of PCR. And as I have said, all the repatriated passengers are required to have a negative test before boarding and a medical clearance. And just about the coroner, please, that's what I written to you. When will we be able to have a coroner? We are working on that. As you all know, New Zealand has lifted alert to level 3, and there has been a lot of new restrictions now in New Zealand, especially Auckland. All coroners cases and required this. Once they issue a court, you will face for it. Ona iai si mase iai si mali leo farimo pe o masina o tati ai o ta o te pe tatu fa mali e fatali se va le mo le current e fai sa o se fo mai fa pe tai o le tatu lo ma le tu ale la o ai tu ala le se no le le fa mai o ti le e le fa ta o ina le mai no se fo mai pe a mai le se fo mai fa fo no winga e ko fa ka le si tu mai asa. Se o kare ngoma, ele o le whatau e ina mariu le kongore se kemingi. Le whakali ia coronas. O lo o whai perenga renga ia vave o ngā maua mai ia se whaia. E qualify lei lalo kaka essential workers. O le hoi la kausa iri, awa o kele o coronas, kele o pathologist kia mai. They are forensic pathologists. It's a specialized aerial pathology. E le ma whainga so ngā whai esis. O aso ia sa whai ka ko autopsies, o ia ka ko general pathologist. Now was sui kula whau in the last 8 years, o whai mai o le forensic pathologist te whai. So esu e mai lai o skaria po ingisila se forensic pathologist. O le keimingi, o le ima se forensic pathologist te whia sau kalut wha mai. E le vapela la avel me le ma mela ke ua mo ma he we have been working on that. O le pai la ka ko cases. A le vapela avel le maliu de wa yengi. Ma mela fa ta ai. A le pe wa me o le wa ki de ngasu e meses. Wa le ai mo ke ave le pe pai ko fa nga solo mai kanga ka e manga o miel la ko service fa kingo me. Le whaingo fia whai le whapea a forensic pathologist. Nga sa wali me le mau al COVID. O mea umai e vai e kako. Le lopo lea mainga nga lea mai e kausu e le kongo el maliu. Ai ke o sau e COVID kako pesik mai leo kako. So these are the issues e le palengi le kausa iri whai ang whainga whai. So while we wait for the opportunity to have a coroner come to Samoa, will you have any expectations or asks of the deceased close contacts, his family, any of the people that he was quarantining with? Well, from the history, as a perspective, as a physician, from the history and the findings we have, the chance of this guy having a positive COVID test is very minimal. The request for autopsy is just for confirmation with evidence. But I can say with 80% confidence, or even 100% confidence, that from what we're looking at, the chances of him contracting COVID is very, very minimal. But we have gone on a lot of things. We have contacted the group, because there were 10 of them, 12 of them in this 2-story building they were quarantining. So we have contacted all of them since we got the news on Sunday, and most are okay and no symptoms. But
They are released with our form and our numbers that if they feel different or have any signs of fever or feel that they have any generalized weakness, then they can contact us and we have make arrangements for them to be readmitted into the hospital. Just lastly from me, please. Obviously, we're still waiting to find out where the new cluster in New Zealand came from, and there are some investigations into the refrigerated containers and things. What are Samoa's plans in terms of advising the public on how quickly we might need to move should any new information cause concern here, in terms of what changes may need to happen or behaviours that we're going to need to start doing as a whole? But NEOC has been meeting since we got this news, and we're working hard on that. But we don't want to create unnecessary panic to our people. But we are noting the developments in Auckland with a lot of concern. Ya, o me anga vai pe a monga ko test kol sera wa fe ko ngol ka ko. We only have 2,000 left. Ko ngol ka ko fa ma. Ole mai ngale ama ye test mai ka se lau do furu, ka se lau de vai aso test. Alva ingale lenga test la so sfufa from scientific evidence. Usually vai ngi sila test la so sfuru do is. Test la so longa kolwis. Alva ai ka ko ye de lava ka ko test de ko de period sefe. La so sfufa. De la lenga test la so sfufa. Test for I de yo mai. No ko le ka vol test nga me nga a sau ka kai o le se evidential test. Mo ko fa fo I vale. Ma kwa una le tipe le fai o le vale le pe. So mo fai ka mai no de o so. Awa a fa pe positive la so longa ko. E ka wanga positive o ko le so fa positive. A ka pe o mai la so longa o. O ka unha fever pe sela. O e sign so e e foi la pe fa pe positive la so suru. Ka unha o la so sulfa. O ingi a unha. Po la so longa. Per mera e vai a ngai e fa ngai sulfa. O le aki la le mo ke fa e ave mane form fa be. Kusi mai ai se me ke fa ngai le kusi le fa. Ngai saude. E foi la de o foi la la ngo ko retest. Para fa pe mo ke test blindly uma le lu afe mo ku puro ko mo jamo. E ko me ni se ke mi wale ke le ngai fa nga wa o nga ka ko le por ko fa. Ai wo ficar em cima. Se foi mais. Ja, issues nga ele foi no via ele como foi nga ia ma fai nga ka wo ele. E ka foi lá na test ka ko foi nga ruang. Ma ka dia eu ada foi nga vai ka kan. Vai a ko nga me deve ser new zero le ka ku ai da foi nga ruang. E nga mo me se zero foi nga ruang ko nga fai la ko test. E voi na a ma ka fa solo ma ka ko test. Ko nga kare ma sing on malevaler. Mensa ele está farfad ma ide o dum valer. E fe lo ai ma ka e pe ma fa. E ma ka mai e va pe ya ai fua fo ide. E ma fa inga ka ko ave o ma ka ko test ngi. Ya de ke kere mer fa ma. Si fa mo fa mo si de tu la male. A ma sa ku ga ni le fa ko le fa me. A o le fa ma ka le ta ma le New York ni de sa pa ki ko ko. Ole ke ni de fa ma ko fe de ske ni va be fo I malnia o ia wala ko le fo kwa ngai de il ka peneta o ka ya o fo mo ka peneta le sa fa ni par ben ke do o ka o mo war ko mo ole o le vale ka ko mo ni sila wa le o le Chicago flight leva pesa mo ni sila le so du va ia ale ai e ka kala le ngoi kako
Pea le fo Fesili ngia ka ko ia. Le fo Fesili ngia. O mea umai ala they consider gaming. We have to come up with hard evidence. Justify ya me o le ho la ma ke soka ya fo imane mkanga renga so fu mano renga New Zealand. O le mo me fo le information ma ko fa so ai de. Kurang ai au ke la ko ngo ku de so lulu e si. O le la fa ma sia ka ko travel advice. Fa ma sia e mangi swing alai. Alo fa tai le usa ia fa tai fo i mo le tanga nga ko mo nga nga tu tu mo sa mo le ma tu tu ta to wa tinu fa tai tu ai fo ia o jo ma lu e tu la nga le la Fesili ka mo le o le o ma to ta to le o le work le nga nga le ta tino te mi le tu tu mo sa mo ai ine e ai se sa si o le nga nga le lu ma na im fa le fa mo tu mai mo ta tu wa tinu o le o ta tena Mtanga venga mali malo ina ia mauti noa i le sao mai le fa mai tonu ta te tunu ia matulanga fo ia pe afa te ia se fa te case la no tula i mai le mana o ta pena ia tatu malo mo tulanga ia lo o le tapenanga rena i tatu mai ala matanga fa moi tonu na pena salo Samoa le tunu mo po stasi va mo ta pena fa pe vesi mai a te sema ia fa mai ne au amtanga ia no na mata ko le vaso no ia no a makai no fai ka ko screening ma le vale nga makai ka ko kofia ka ore mai fa fo is ka talo le e ke bine ngo mai ka ko mai ko varu mai o so mai Australia o so mai Singapore o mai Inandi mai ia ko fa ka dia nga mo so fas ka penga ga umaya kasia le fa mo nga ia wangi o men mai o ka ko loa le amakanga mai e fai asi marku ia ma fa ka mai na va ven convince ka ko o le virus e fo pa ko a so le se virus fo ma ka ko nga le fa public health it takes another 100 years for another great pandemic. Fika le 1918 ka ko commemorating a year ago, 2 years ago. Para ko ngwana se ra ko sanga ke ni. A pe ngai bu. Le ka penga uma me, fai ka ko training ka ko farema. Wa ma ka fo inga ale ko ngai fo ma team si ko, ai fo train. A ka kala ngi ko a pop up man se ma e unusually ko. O le plan ia se kiwa ai ko a ngi a mai me ko mo ka. Ka mfai le se awala malu le mai ai ngai fa pe mai ile si ui le po fai bo me ai me call mai ka nga ku le mai i do le mai yo so le pasi pes plan su manga ia sa e ko fai ke o vai la au e o le ke sengi le ka penga uma me nga ko mai ka ko masingi o sengi fa o sengi le wa e sim se nga mi o ke sengi pe ma mi fa manga ve life support. So kilo mengi even up to our mock o ma fai uman maro plan so mengi o le mass grave ka fai nga pasi me mo pe a or ka mi o mai ya o mandi pa so kele ale fo nga ka ko malo e ai le fa pe fo nga mo fa ma dingo mai ka um o ni ma fai fo nga ka ko kiki o nga le yo o mai ya fa mai so le ala ka ke ngau ka ko ne piko effective ale ka ko pora control ke mingi singe ka ko